Poilana jotno sarike ham chini Tripura hasteni joto lukurokno hainu hainoran muskang ma phaikya miao kaisa YouTube channel o chini hasteni khoroksa MLA Borong Gonang Ranjit Deborma je NRC notiyoi je statement rumani je reaction rumani abunu nugoi ang ani sakbai thang belai khiwana kha khoroksa dofani senior leader bahike public no wrong message riyoiman bahike public no asuke misguide khaiman abunu nugang belai khiwana kha orang sanani musungo kisa moito khairi nani musungo chini lukurokno 2016 o TPF NGO ni bisingtui khumulungni nuai auditorium hall logo jefuru sorbodoliyo boitok ringoi NRC Tripura hao implement khainani bagoi jefuru chung kok salai furubo chini Borong Gonang MLA bo sakbaithang sokpaijak bo furbo saka je Indian ni constitution abo kasam sai thangka Indian ni law kasam sai thangka instrument of accession abo invalid ingoi thangpaikha chung NRC case file khaifano abo chung success khaimia law ni bisingtui ne approval bo negative message ba negative bini mind approval chung nugmani 2016 ni kok saitangwa haino hai 2018 o chung nufika chini TPF ni bisingtui je pro chung Supreme Court of India o Tripura hasteo bo NRC implement ma khainai hinai chung case file khaifrubo chini Borong Gonang MLA bo nije afuru Supreme Court haino hai chini uklok thangai case file khayo nei chung khanaka afuru bang sondeo ongkha je leader ain kasam sai thanga instrument of accession invalid ingoi thanga Bharatni Songbidan kasam sai thanga ne sanai tamono poito sawoi bahike lono poito sawoi haino hai taisa Supreme Court of Haipika afuru bang kintu isa sondeho ongkha haise boroki soi NRC no nangjagoi phaimani dengkha naki public no vote bank ni bagai ba public no chung NRC ni samung chungbo khayo nei phunungnan bagai ba borok phaimani klaikha afuru bang kintu sondeho ongkha kintu 2025 phaioi 20 तारिख January o srai ingkha sabo NRC ni bagai soi choba khainai sabo NRC ni bagai आंदोलन khainai abo 2025 ni 20 तारिख o clearly chung nukha 2018 o chung TPF Supreme Court thangoi je case file khaimani abo 5 times hearing kha pandemic corona lockdown ni sakang porjonto apurbo chung nukha jara NRC ni bagai case file khainai tini Tripura Mothani chairman Bubagra boni sakbaithang khaijak tabuk chini chung khanaka TTF ni chini MLA bobo khaijak tai chini dofa yaksama bodol Bijoy Deborma borok khaijak tei chung TPF Madam Patalkona ni netritwe chungbo khaijak kintu 2025 ni 20 तारिख January ni hearing o khoroksana phana chung aro nuglia belekhe wana ma singcha dofani kaisa kotor kaisa justice ongkhormani sal kaisa odino final kaisa Tripura saroni bir manatiyai kaisa kaisa tamhunai verdict ongkhormani sal rai ongkhormani sal kintu adino khoroksa phano dofani leader o adino attend khailelia kintu tini Borong Gonang Ranjit Deborma tamsaka Patalkona Jamatia BJP tongpurke tangi koksaya Patalkona Jamatia BJP ongkhoriso koksa onsau are Patalkona ni koknu badrigradi haise nungto NRC ni case file khaijak blena nungto NRC ni case file khaijak hangkai nungle tamni bai thangli ani proshno ka bosai angno sungnani musungo nini dofan bagai nung kaisa kotor kaisa nung case file khaijak nungse case ni owner nung case ni malik nungse case ni petitioner ge nungse nini bicara nung thangi hangkai o case nung bicar mane maya ani sung abo nung je case nung romdi nung kaisa case khaikya nini nogo kaisa mal mata kumaman phano ba nini nogni jaga sampatti sekjangman phano nung case file khaikya enu hearing ni dino to nung thana dorkar blena je dino hearing go adino to nung thangtai tong blena ni kintu nung thanglia nung tamsaka Patalkona BJP tong tangi thangi abose nini proshno Patalkona tabukbo BJP ni no representative TRPC chairman tabukbo still bo TRPC chairman tongko Patalkona Jamatia agibo kono saiphayo je TPF NRC ni chobano yakaria TPF NRC ni chobano poilan chimi paithak jora chung challenge khaine ni chung agibo saiphayo BJP hapurbo chung saiphayo tongno norok obni probe nang hangkai chung probe riwimano norok no chung
BJP join खायफोरबो जों अकक साका जोंनि TPF नि NRC नि जे केस दंमानि जों अब तंनाय कन्टिन्यू तंनाय जों BJP नो जों पलिटिकली सपोर्ट खायनाय जों अफोरबो साइफायो जों तो केस याका देखबले तिनी 5 बছर रमय तिनी पेंडेमिक लॉकडाउन बगै गवर्नमेंट अबनो तामनाय टेंटेटिव डेट खायै सुप्रीम कोर्ट अबनो नारुखा बिचारसे अंखरि आंखे जों बाहेके अबनि कक साइमानायबा किंतु 25 तारिख सॉरी 25 2025 20 तारिख जानुवारी अबनि लिस्टेड अंखरका सुप्रीम कोर्ट फाइनल हियरिंग अंखरका आफोर जों थांकाबले किंतु जरा दफान हामजानाय रखने जे सानाय रक जोंनि बरं गोनां MLA रंजित सारसं बर अंखरलायलिया नुजागलिया आफोर के खरसाफानो बेलेके वानामा सिंचा तेबो वानामा सिंचा बरंनि एडवोकेट जोंनि दफा यक्षमा बदलनि एडवोकेट बरंनि पिटिशनार न जोंनि सार विजय देवबर्मा संनो आरो रुतुगै दंखाबले बेलेके लासिमा सिंचा जोंनि दफान लिडार बसक दफान बगै सिनसियार करै दफान बगै वानसुमानि करै दफान बगै साखथारमा करै अब सराय सराय नुखाबले जों बेलेके लाचिखा जोंनि एडवोकेट बो जोंनो मा कक साका गे जों अबनो नुगै जोंनि बरं गोनां MLA रंजित सार ब जे कक सामानि अब बेलेके गथ गयासै दफान ब रंग मेसेज दिउ तान बगै कांके बरंनि नाहारमुं आरो क्लियरलि जों नुजाखा जे बरंनि नाहारमुं पॉलिटिक्स बुट पॉलिटिक्स बरंनि आंबो सुननानै मुसुङो तंनो नों खरसा दफान बगै सय नों सबा खायनाय हिंगांगाय नोंनि ATTF नि जे चुक्ति खायमानि नों जे ATTF नि जे निनि इशू नों ATTF नि जे लड़ाई खायमानि अब कि इमप्लिमेंट नखा तिनिसा पर्यंत इदिंखा सारि आंनो प्रश्न खायनानै मुसुङो 250 कोटी बाय कि निनि ATTF नि जवाब पाइखा हायदे 250 कोटी मानना बाय निनि ATTF नि जवाब पाइखा हायदे पाइया खंका ताउन बायनो खरसा MLA तिनि निनि विधानसभा थांनाय नं तिनि निनि ATTF नि बागै नों कक साइमै आंखा नों तो तिनि थाइसा कक सायाखबले निनि ATTF नि तुय नों थाइसा कक साका विधानसभा निनि ग्रेटर दिप्लान तुय नों कक साका विधानसभा सारा गयाबले नर तो खरसा दफानि रिप्रेजेंटेटिव दफानि लीडर दफानि MLA नर कक साना तंमानि नर NRC न तुय विधानसभा कक साना तंमानि नर सारागलायलिया जे खायनाय जे सानाय बरं नर फेसबुक लुपे लुपे खाय नुकजागय केबेंनानि कक सानानि सेजानानि अबस नरनि टारगेट ताइ मुसा नरनि सामुकुरि हायजे नरनि बिसिंथिनो दफातिनि मिसगाइड गय दङ नरनि बिसिंथिनो दफातिनि कमरै दङ आं बेलेके वाना खा नरनि मेसेज न नुगय नर खरसा दफानि सिनियर लीडर नरन नाहारे अनेक बरक दफान बगै चबा खायनाय दङ किन्तु नरक जेबाबे दफाना मिसगाइड खाय दङ दफान मिस यूज खाय दङ नरनि टारगेट हिंगांगाय पातालकना जमाति आसे स्राय स्राय नुखा जों पातालकना न डाउन खिगलायै पातालकना हाय लीडर न नरक खिगलायमाय आंगांगाय नरक कुजुगो थांमाया अब परिष्कार कक अब तामनाय दै साजानाय ककरि हायसे हाइन बागैनो प्रत्येकटा समय प्रत्येकटा जराव पातालकना न खिगलायै नरक कुजुग आसानानै अबस नरन टारगेट तिनि पातालकना नरक खिगलाय मान बागैनो नरक तिनि MLA साइ दङ हायसे पातालकना जरि खालाय आंगांगाय तलाव खिगलायमै आंगाय नरक तिनि नरक MLA बो साइमै आंखाम हाइन बागैनो नरन टारगेट अबनो जे पातालकना न बेहेके खिगलायनानि TPF न बेहेके खिगलायनानि बरंनि चबानो आन्दोलन मथागै नरक तामनाय बुइनि स्लेबारि गय नरक सामु तानानि अबस नरनि सामु बियां थांबा नरन ग्रेटर दिप्लान तिन नरनि मिनिस्टार दङ MLA दङ MDC दङ EM दङ कक सारिता ग्रेटर दिप्लान बागै MLA जेहेतु नरक MLA विधानसभा थां कक सारि किन्तु नरक सारागलिया बले नरक ताम साताबु नरक ताबु अब साजानाय कगि हायसे आसो लासिमा सिंचा दफार हाइन बागैनो आं तिप्रासारनो सानानै मसंगो तिप्रासार केबो मिसगाइड ओंथाय करै जोंनि दफानि लीडर सय दफान बाय चबा खायनाय साबो नरक जतनो आमजग दि आं नरक सानानै मसंगिया जे ब दफान लीडर होनाय दफानि लीडर सय साबो दफानो किरिया लाचिया खलायै पहिलानचि पाइथक जरा चेलेंज खायमाननाय कक सावैमाननाय दफानि बागै 1 इंची निजिनि कमिटमेंट निजिनि जे चबानो सेक्रिफाइस खाया किरिया लाचिया खलायै निजिनि पोस्ट पोजिशन तंखानो आबनो किरिया लाचिया खलायै वानाय आखलायै चबा खायमाननाय चेलेंज खायमाननाय साबो अब लुकुरन आमजग दि अब आं सानानै कगिया अबन बागै दफानि जत लुकुरन अबनो आं तिनि चिकन साकेसे मेसेज सिनानै मुसंगो तिनि TPF जों पहिलानि सिमै NRC केस फाइल खायमानि अब जों ताबुक जोंनि सुप्रीम कोर्ट जेहेतु जों अबनो
हाइकोर्ट दहरका जों जोंनि चेलेन्ज जों याखाद याखौ जों हाइकोर्ट जों चेलेन्ज खायनाय जों 100% जों हाइकोर्ट चेलेन्ज खायनाय हाइकोर्ट जों चेलेन्ज खायनाय आबुनि बार्डिक एबा रायताम अंखर आबुनि परे जोंनि नेक्स्ट स्टेप जों नांखांखाय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस थानान बाबो जों रेडी दं आइछि हाइबानो जोंनि हाइकोर्ट जों अबनो चेलेन्ज खायनाय चेलेन्ज खायमानि परे जों तामो अबुनि राय अंखर जों अबनो नायमानि परे जोंनि नेक्स्ट स्टेप जोंनि आंदोलन जों तामो खायमान दफान बागै जों अबनो मानसुंनाय आसु सावनो जतनो हामबाय दै खुलुमका